ngizizwa ikhuluma kahle mayibeka indaba kaNkulunkulu. Ngizizwa zinyathela kahle, zinyathela ngesinono. Ngizwa ngingaluzwa nolubabayo oluphumayo. Nase kuyishwa ukuthi umuntu mayesafuna ukukhula ethi mayinikeza ithuba phambi kwabantu abadala kunaye nasebebone izinto eziningi kunaye masebeka amagama asindayo. Lokho kuyaye kumkhinyabeza umuntu simbone ekuhambeni kwesikhathi eseyinto efana nomuntu ebene ebona ngathi usaphila. Bakhona abangcwele. Ngiyakhumbula nami sisakhula nje sikhona insizwa zazindala kunathi ezazi ngamagagu ekubekeni indaba kaNkulunkulu. Kodwa abanye babo baba neshwa lokuthi begcine sebeyizagila zabagcotshwa uma abagcotshwa bengcofana mase nikeza inkosana othize inkonzo. Inkosana othize khwelediliye kumuntu omdala ashiya ngalazi. Kodwa ngifuna ukunitshela bafowethu ukuthi iningi laba bakhulanga, abakhula abayilutho ukuze kube namhlanje. Bakhona abangcwele. Nawe hlasimbi khona umuntu osomcabangayo wangakini oyigage ekubekeni indaba kaNkulunkulu. Kodwa wayehlupha ngento eyodwa ukuthi wayengakwazi ukubona umuntu omdala, wayengakwazi ukubona nendawo efanele ukuthi akhulume ini. Bakhona abangcwele. Angicela ngifundele incwadi uPetro oqala 5:2. Petro oqala 5:2. Yayikhonzwe inkosi uThingo lencwadi mayisaluleka ukuthi kukhulunywa kanjani mawukhuluma phambi kwabantu bakaNkulunkulu. Bese ayipheqa abafowethu cela sidlule nje evesini mhlasimbe elilodwa lengoma ka225. Namhla mina ngithelile onga galishiya shiya izwela kithi senga abuye elemuva bovase seseduze ekupha Pagameni se exeduze sotseduze kupaya
uthingo yalusana umhlambi kaThixo ophakathi wenu baba uSikhosana. Iwubonise kungabi ngokucindezela. Mase nubonisa ningocindezeli phela. Ungathi noma umuntu umbone ukuthi akanayo imali yokuthenga umNazaretha ongenayo imbobo mase uyamcindezela. Engathi umuntu bengenayo imali yokuthenga ibhruku elimnyama inkonzo usuyoyiphatha yonke iziphele ngebhruku elimnyama. Funda baba. Ube ngesihle. Kodwa kube ngesihle. Kungabi ngenzuzo embi. Akungabi ngenzuzo embi. Angabi ngokuthi masuguqilelana ngenxa yokuthi khona ngizokupha khona baba uSikhosana masiphelile inkonzo. Mase uyangiyekela noma ngunyathela umsebenzi kaNkulunkulu. Akube ngenhliziyo elungileyo. Kodwa kube ngenhliziyo elungileyo. Kungabi ngokuthi nibusa Kungabi ngathi simusa amafa kaThixo ngiyabonga baba isiningi. Asingenzi ngathi senza umsebenzi wethu. Uma uguqile phakathi kwamakholwa, wozazi ukuthi uyinxusa likaShembe. Wozazi ukuthi mawuguqile phezulu kwamaNazaretha ungaboyilingi uyikhiphe into uShembe ngakayikhiphe ngomlomo wakhe. Bakhona abayingcwele. Singenzi ngathi sibusa amafa kaThixo. Ngelinye ilanga ezweni lele ngisuka kulo ugula umkhokheli wakwaShoba owayegana umfundisi uShoba wagula kambe wazi wayongena esibhedlela lapha ngithi seGrace eMaritzburg bathema bemxilonga lapha belungu ukufa kusho kumqeda kwathi kwezinye zeinsukelele ebusuku wayesebona ngesibonakaliso. Uthe sesibonakalisweni wayesebona umuntu wasezulwini emkhombisa ethi namhlanje uzovuna ukuphila kwakho noma uzovuna ukufa kwakho. Uthi waxaka ukuthi lo muntu wasezulwini ukuthini ngoba uyambona lo muntu akasiyo wasemhlabeni. Uthi wayesebona sengathi usesethempelini. Ethempelini la ngakubo la umkhokheli khona. Uthi wayesebona la selithi leli lizwi umshumayeli mayisememezile inkonzo wathi sontweni kathathu la selithi leli lizwi lalela ke ngicela ungibukisise lamakhosikazi angaphandle la owafundisayo uma lamakhosikazi umshumayeli ezeqala ukufunda engakangeni ngaphakathi ethempelini wena umphefumulo wakho ngeke usasinda. Bakhona abangcwele wena lo mphefumulo wakho ngeke usasinda uma umshumayeli waqala wafunda wathi umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele uthi ngoba uthi ke lo mkhokheli uthi ngabe sengiyabona imanzi ebethi umshumayeli maseyibizile inkonzo mase ngilokhu ngima nazo ngilokhu ngikhuluma. Uthi ngayibona lento ade ngiyenza ngisaphila nenyama isavuma sekuthiwa uma labantu bake bangena inkonzo singenile imini ongeke sasinda. Bakhona abayingcwele wena awungasinda yini ngoba nesikhathi senkonzo kawusazi noma inkonzo siyiphakathi futhi uyaphuma uyangena awunankinga nje ukhululekile. Sengathi bangcwele besingayisabi indawo kaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu futhi ebengasipha uthando lomntwana ukuze sofele esandleni sakhe ngoba inhloso enkulu ngicabanga ukuthi sonke sifuna ukufela esandleni sikaShembe. Ayibonge Nkosi. Suka Nkungu emehlweni ke ehlweni ami ke ngiphinde ke
wasuka khona kwathunyelwa abafundisi babamkhulu bokuqala omnqayi. Ngelinye ilanga umfundisi omnqayi eshumela kulela lizwe. Abantu bengayizwa lento ayikhulumayo nalezi ingoma ayiculayo bengazizwa. Ayesiyamhlasela lamadoda. Amkhupha impela, amkhupha ijubalela ngempela. Wabaleka umfundisi umnqayi waze wayowela umfula umzinyathi. Uthe mase phesha kwa umfula umzinyathi, umfula udla indwala. Kade linile izulu kungenisa nezikhukhula. Uyababona nabo abantu bayalivala igebe ngemumva. Kodwa usemile lana akasakwazi kwela, washaya umthandazo omncane bancane. Washaya umthandazo omncane wathi inkosi noma ngabe sekuyisuku lami lokufa kodwa shembe ngicela ungafeli ezandleni zesitha zami. Uthi umnqayi wabe sebona kuqhamuka into eyisixhobo phezu kwamfula osebeni lomfula. Uthi wasibona lesi sixhobo esikhulu esimnyama. Wayesethi umnqayi noma ngasiboni ukuthi siphelela kuphi kodwa sengiyangena. Waphoseka umnqayi wajikeleka wathi mayebe unyawo ngaphambili isixhobo saqhubeka savela ngaphambili sasithela ngemuva. Wabeka unyawo ngaphambili yavuleka indlela wasithela ngemuva waze wawela ngaphesheya. Bafika abantu bathalaza babuka ukuthi uwele yipi. Bakhona bayingcwele. Yazi ngihlushwa yini? Ngihlushwa into ethi ngeke ngihlale ngiyibuza ukuthi inkosi laba abantu ababekubona ngamehlo babembethe ingubo enjani. Nkosi laba bantu ababekumemeza bebhekile bengaguqile ngisho phansi bengahlabeleli ngisho inkosi yethu simakade inkosi kodwa babekumemeza usabele babenjani. Babekhole amakha kanjani? Imaphi lamakha esingawacela ukuthi uShembe akasiphe wona ukuze nathi sifane nalabo bantu singathandazi ubusuku nasemini uShembe ngasizo. Bakhona abayingcwele. Nkosi Baba ngakuthanda kepha wena ofikiwe awubona akalikimi noma mina lujulile baba lunamandla njengokufa lumnandi enhliziyweni noma wena onufihliwe. Umsebenzi 19 verse 2. Yakwembatha ezinjane wambela kimina owafunyanwa uziphi izindaba-ke amakha athandwa nguwe-ke. Wathi kubo nimamukele umoya oyingcwele. nimamukele ini umoya oyingcwele. Lokhu nakholwa na. Selokhu wabhajadisa wamamukela ini umoya oyingcwele. Bathi kuye asizange sizwe nokuba ukhona umoya. bathi-ke laba abaphendulayo asikaze sizwe nokuyizwa lento okhuluma ngayo. Wathi kubo Wayesethi kubona khona babhaptiza
babhapathiswa kanjani? khona babhadiswa kanjani? Bathi ngokubhabhatiswa kukaJohane. Sacula emanzini ebuhleni, sangena ezibeni enkanda, sangena ezibeni eGqobhela, sangena ezibeni ngaliya ikuphi eNanda Dam emngeni. Qhubeka. Wathi uPawule, Wayesephendula uPaul. yebo uJohane wabhabhatiswa ngokubhabhatisa. Yebo umuntu uyangena emanzini abhabhadiswe ngokaJohane. Ephenduke ethi kubantu abakholwe uyena oyakuza emva kwakhe ukuthi uKristu uJesu. Wabhabhadisa umfundisi wathi egameni likaShembe oyingcwele namhlanje suyinazaretha wakushonisa phansi emanzini. Sebezwile lokhu babhabhatiswa ngegama leNkosi uJesu. Yebo. Sibelele ba. Ngiyabonga. La ngiyakhona bangcwele isekuthenini. Ngoba ngifuna ukuba mfishane ngempela. Ngiphethe nje isipikile esincane 3 inch. Isekuthenini. Asingaba amagobongo. Bakhona bayingcwele. Asingabi ngamagobongo. Asingabi amathini angenalutho phakathi. Ithini elingenalutho phakathi uma ulijikela phansi libanga omkhulu umsindo. Kodwa uma linotho lithi qinsi. Bakhona bayingcwele. Asingabi ngamaNazaretha esikhathi. Asingabi ngamaNazaretha okushintsha ingubo ezinhle kuphela. Kodwa imisebenzi emihle ingekho. Asingabi ngamaNazaretha aduma ngokuthi emgidini kubukwa yena kodwa akakhulumisani ngisho nabomndeni wakhe. Bakhona bayingcwele. Asingabi ngamaNazaretha ahleze ehleli front line angafuni ukubuka iziphundu zamanye amakholwa ngoba wona ethi madala enkholweni kodwa imisebenzi yabo ibingalungile. Bakhona bangcwele. Lapha eceleni kwami ngisendaweni yakaMathukuzi eNewcastle ithempeli laseNtandanhle. Eceleni kwami kunompula ingagani. Bakhona bangcwele. Ngonyaka 88 mangaphonsisi kwaba nekhukhula wangenisa umfula lapha. Imfula lapha ungazi uyeye uyibona imncane ngathi imsedlana kanti inkulu indaba phakathi. Kwase kusuka ubhebhenene olufana nami nje luqoke ingubo yabefundisi yaseyiyoni lene eneyiphambane ezinkulu yayisithi yobhabhadisa ngesonto. Wagijima wayophoseka emfuleni qumbu wafika wathi uyabhabhadisa abantu kwashona abantu abawu4. Kanti kulezo insuku kuzofika umfundisi uMadlala ethunywe inkosi inyanga yezulu ukuthi akayoshumayela indaba kaShembe ezweni lasenhla. Uthe mayifika umfundisi uMadlala wayesethi Khumalo ngitshengisa umphula la engizobhabhathisa khona abantu. Wayesemkhombisa umshumayeli uKhumalo lo ugcine esephatha ubhoko wayesethi nasi isiziba mfundisi kodwa mfundisi angeke ngiwexwayise baba ungangeni kakhulu ezibeni ngoba ngesonto ledlule kumuke abantu abawu4 beyobhajathiswa umfundisi. Wathi uMadlala kulungile ngiyakhona. Ngikhuluma njalo ngokuthi kukhona abantu nawo ehlasimbo ombonile. Omunye ehlasimbo wabona ugogo wakhe, omunye ehlasimbo wabona ukumkhulu wakhe, omunye ehlasimbo wabona umfundisi wezwe lakubo. Umuntu owathi mayembona ebona ubungcwele kuyena. Umuntu owathi mayembuka ubona ukuthi lo muntu umoya kaNkulunkulu nawo. Angikhulumi ngabo abantu kodwa ngikhuluma ukuthi umoya kaNkulunkulu kodwa babe nawo. Iyona yiphi lengubo ababeyembethe imaphi amakhaba bewaqholile uShembe bengezwele nathi esithathazelela amakhaba bewaqholile laba bantu. Ungafika uyiNazaretha baba uSikhosana kuthiwa wozothandaza ungena umuntu egula uzuphume egula kuphela isabatha kuze kuphele elinye akusindi umuntu ethempelini. Bakhona bayingcwele. Wayesiyagijima umfundisi waphuma nabantu
emadadeni ebheke empuleni lapha engagane kwakhona intombi nezinsizwa ezimlandelayo umfundisi sishaya isigubhu bongani uJehova ngokuba elungile umsawakhe awuhlezipha owahlala phakathi angokuba umfundisi Khumalo wathi angangene umshumayelo ngiyaxolisa umshumayelo uKhumalo wathi akangene emanzini etshelwa ngumfundisi uMadlala wayesiyangena athe mase lapho uvalwe namanzi wayesethi mana khona lapho uKhumalo babuka nabodwa abantu bayamemana ke mabebona indaba enkulu ngathi izokwehleka bamemana abantu bagcwala bathi bu wayesiyangena umfundisi uMadlala wayesiyangena wabamba amanzi wangena wayezwamdlula umshumayelo uKhumalo waze wayoma phakathi naphakathi kweziba sigcwele iziba bangcwele simnyama wayesewabamba amanzi wahela uthenganakile nabo abantu sebegcwele sebenomfula yayisiqhamuka inyoka bangcwele yaqhamuka yayisimisa ikhanda yayisibhekana naye umfundisi uMadlala mhlasimbe kube kwakuyimi ngangophuma mhlasimbe kube kwakuyimi kwakoni binanzi kuphele nasozwaneni amandla kodwa ngitshela ukuthi umfundisi uMadlala wawabamba amanzi wahela wayesethi uyakhuluma yini wena wakonyoka inyoka yakhipha ulimi yalibuyisela wayesethi mina ngithunywe uShembe njengoba ngilana ngizobhabhadisa abantu bakhe nawe ufunda ngikubhabhadise yini inyoka yakhipha ulimi yabhekisa kumfundisi yaphinde yalikhipha wayesewathatha amanzi umfundisi wayesewathela ekhanda lenyoka wathela kwesibili uthe mayithela kwesithathu yayisishona phansi wathi abangena abantu babenjani laba bantu babenjani umuphi kanti Shembe bamembiza thina singambizi bafowethu kodwa ngizwile insizwa enye lana ikhuluma ithe into mayigugu kuwe ungabe uhamba uyitshengisa bezizwe lalisho njalo inkosi ilanga lamalanga into mayigugu kuwe ungahamba uyitshengisa abezizwe abangcwele angifisi kunibambezela kodwa bengijabulela khona ukuthi uNkulunkulu nami ungivumelile ukuthi ngize ngizoguqa lapha ekhaya ngaleli sabatha la namhlanje amen kule paki ngithi ngagcina kule yaminyaka saqeqe icala mangibuka nje baba usikhosana ngifisa ngathi icala lingaqala phansi unyazi kuze uzobuyalise la ukuze uphathe intondolo nami ngikuelekelele sisondele enkosini yamakhosi ayibonge inkosi ngiyacela bangcwele uShembe avume ngime kuleyo ndawo ngoba naku ukuqhubeka nenkonzo isikhathi sayo sesedlula akukho emthethweni ngiyacela ke bangcwele ukuthi ngibe mncane makuthi kukhona lapho enginyathele khona uShembe angithethelele angithambisele nasenhlizweni zenkosi kusini kuzwile amen Siyabonga bangcwele amazwi amnandi esiwaphiwa bafowethu ingoma ka126 ubaba Mhlabulule bese sibusisana inkosi besiguqa bangcwele Phaka